Разминка. Самостоятельно. Руки, ноги, шея, нос, плечо, колено. Работаем, работаем. Мирен 70% балдан сілер максималдығара. И азыр. Новый положение баштайыз қаратуға. Гарттан баштайыз қарауға. Минута 4-ға ойлап, ушул жерден контроль и грепки. Көбүнчө басымды контролға жасайып, ушул жерден начали греме келіп, ушул жерден баштайбыз. Бардыңызчы? Бул жака батышыңарча батазан. Ушул жерден келет, полный билетиңер, как отработка работали, да? Раз. И момент. Бяка бурулганды тур. Вот в таком моменте ноги. Вот. Положение вот. И стойкада турду. Bu yerden kanda işleyimiz bularda tur. Gel şu momentte kararla. Раз вот. И момент bir bu no пятка. Бирок пятканы кармаганда биринчи очет спаррингде тренировкадачы. Но адам сразу эле мисалы мына кармада четко сразу багынана. Себеби но чыдайм деп мемени багла. Себеби нол жер опасный жерде сразу неме болушу мүмкүн. Сразу кармады четко, болды силер аны кармаган адамдардан силер кой берсеңер болот да. Анан бойго чыкканда ошол жактан чыдап, ошол жактан неме кыласың. Себеби но кармады вот. Раз или так, вот так лежали, да? Он сразу стучит. Ничего страшного. Сразу кой береңер. Моменттерде ушул жерден гарттан башталат. Мына буга шанс бар. И силерге деле бул жерден. Ушул жерден начали, еще время пойдет, все начали. Ушул жерден. Иштейсиңер, хорошо? Көп неме контролдорго басым жасайдан. Мисалы сразу эле инип алып эле түштетиштин кереги жок. Бул жерден иштейбиз туруп аракет кылат, бул турат. Иштейбиз. Жакка турат иштейбиз. Момент. Ушул жерден стоп. Могул жерден экинчи адам үстүдө турганда ногу гарттан качкыла. Но гартка түшпөгүлөр, ногача. Түшүнүңөрбү? Көбүнчө бул гарттан наоборот боковой контролго өтөңөр. Мисалы, вот. Боковой контролго. Силер бул жерге түштүңөр, силерде 50 на 50. Себеби силер үстүдө болгондуктан силерде шанс көбүрөөк болуш керек да. А бул жерге түштүңөр уже 50 на 50 болот. Ошон үчүн бул жерден чыккан аракет кылып мисалычы. Вот. İşte aha. İşte раз. Вот. Ноги. Шо немене иштейбиз. Пара-пара кармайсыңар. Сурап берсек ошондо үстүдөгү жөнү туруп берет, астыдагы болуп иштейт экен, а? Теңме-теңме? Taşbek, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nerede iştesin? Söyle.
Стройка барды. Стройка такси. Не қызмет қыласың? Иш орын болса керек, стройка болса. Залға не үшін келесің? Білесіздер? Денсаулықта. Мысалы үшін зал машық жүргеннің ақуалымен, машық жүрген ақуалының айырмасы не? Айырмасы болсаң, сау болсаң, жеңіл жүресің. Жеңіл өзіңе. Қоймады. Егер зал болсаң, расслабить етіп, шаршауға көп болады. Түсінікті. Демек, ұшар, елдерге, жақын адамдарына кеңес бересің бе? Денсаулық үшін. Денсаулық үшін тұрмақ болады. Сөз түрде ме, көшеде біреуін ұрып жіберсін емес, өзің үшін, жақын адамдарың үшін. Сол қолдайсың. Қай залда машық отырасыз? Клуб Асхат, Новосибирск барады. Тренер Ислам Садырбеков. Ислам Садырбеков. Қандай машық тұрады? Өте соғым. Қазір біз ғарайлы тұрады, ашығын айтып бер. Өте соғым. Соң. Өзім атмандыр айтып кетмекім. Жақсы жау. Алек салам. Görüş getiririz. Bakansı, yapmayın. Bundan hareket kıldı. Birbirine getap koyalım oğlum, çıkıyor. Taşbek dur. Taşbek boşal deme, nağıl karakayla kolun içine tutar. Dur Taşbek. Sekte hava. Hava bak. Neyse, orta işte gitti böyle. Dönüyor, tam okuyor, tam koyuyor. Sen içine koy, boşu verin. Sen koy ver, içine demir içine. Üstü res koy. Ya boşu momentte sen sıra su geçsin gel ya. Oyun anda aldı, harap koy ver, oradan ver. Sen içine koy, çık al götür. Aşbek yapma. Aşbek yapma. Boşuna bak, oradan girelim. Aileme takarsa. Arkada уже 2 раунд. Екінші раунд. Қанша раунд болды? 5 раунд. 5 раунд болды екен. Нұртілек. Айтшы, қайда машасың? Жасышты. Асхат. Қайда іштесің? Складта. Складта. Ал деле стройкада орын іште тұра. Ала. Залға қантып күшті аласың? Залға жетсем кесірақ келдім. Hemen küçük çarçabaysın mı? Yaşıyoruz. Maşığı bana küçükün görak болады дейсің бе? Үйреніп қалады десіп қылырдыңыз. Жалқау жүрсең жалқау көрініп қаласың. Машық жүресең машықтан көрініп қаласың. Дұрыс сөз. Мен ұғышым бойынша кеш жақында профессиональный бойға шықтың СФЛ-да. Ала. Бірінші раундта ұдыша ашылып жеңдің, а? Құттықтаймын. Рахмат. Құттықтаймын, молодец. Рахмат. Толық аты жөнің қандай? Үсенов Нұртілек. Асхат спорт клубы атынан шығып, машық келе жатқан бала. Бұл дағы осы біздің арамызда әле машық жүреді. Бәріміз әле машықсақ, Құда қаласа Үсенов Нұртілекте ол қатарына жүреміз. Ассалаумағалейкум. Так, тренировкаға келдік. Так, görüşürüz. Altı round. Buna залда машығып, ұшу нәрсе көніп қалсаң, қант бұл нәрсе көнесің білем, бірақ мүмкін машығып, көніп қалған нәрсе ашқара сөз береді. Мына андамесі азыр Асхат спорт клубының филиалында машығып атамын. Метро Березовая роща, тақтап айтқанда Кашурников 10 спорт клуб Асхат. Спорт клуб Питбул деген залдың жанында жайғашқан. Ислам, 1 минутқа. Мына Асхат спорт клубының тренері Ислам, біріншіден құттықтаймын. Залды ашышыменен
Азыр ошо бул видеону көргөн адамдар биринчиден сурайт, эмне үчүн ачтың? Денсаулык үчүн биринчи очередь. Денсаулык үчүн, анан экинчиден спорт. Ар дайым спортто болуп жүрсөк, өзүбүзгө жакшы Кыргызстандын желегин көтөрүп чоң жерлерде. Аракетте. Айым баакындай, азыр мына жерде көрдүм да, бирөө стройкада иштейт экен, бирөө складта иштейт экен, оор жумуш. Бул жерде баардыгыбыз да оор жумуш, иштен кийин баардыгы келип, калыкпай эмгектенишип, буларга дагы чоң рахмат, ушунчалык аракет кылышып, өздөрү үчүн. Биринчиден, экинчи ушу көбү профессионал, бул жерде 70%. Көп жерлерде, чоң жерлерге чыгышат бойлорго, Кыргызстандын желегин көтөрүп, баардык балдар жакшы, рахмат ушулар. Ишинен да талыкпай келип, тренировканы ham калтырбай кылышып, чоң ийгиликтерге жетишип атабыз. Ал эми азыр ошол эле ар бир эркек, ар бир адам эле машык жүргөн жакшы болот. Машык жүргөн адам менен машык жүрбөгөн айырмасы кандай, мисалы үчүн? Машыкса эмне болот? Бул жерде өтө чоң, себеби биз өзүбүздүн жалпоолугубуз менен биринчи очеред алышып атабыз. Көбү мисалы кылбайт, бир-эки келип кетишет, оор экен, ал экен, бул экен деп. А биз ушу балдарды таштабастан аракет кылып, жалпоолугун жеңип, эң биринчи очеред өзүн жеңгени үчүн бул биринчи очередте турат да. Анан кийин экинчи уже кийинкилерге кетишет. Кайсы бир орустун сөзүн эстеп атам. Жизнь борьба, надо каждый день бороться деп. Демек ошо өзүң жалпоолугуң менен күрөшүү. Өзүнүн жалпоолугу. Аябай жакшы. Ислам, чоң рахмат анда. Азыр ушугула куттуктап коеюн. Ошо калуучулар болсо Метро Березовая роща, Кашурникова 10 спорт клубу. Исламдын номерун комментарийге калтырып коем. Ошо баарыңар ким керек болсо каалганда суроо бересиңер. Кандай, мындай, канча сом, кантип келет, кайсы күнү келет. Бүт тренер өзү айтып берет. Мен дагы азыр бул залга келип машык атам. Биздин общий тренерибиз бир. Асхат аке, Энис аке. Ошо силерге чоң рахмат. Алар ушу бизди машыктырып, азына балдары бирөөсү зал ачып жүрөт, бирөөсү видео тартып жүрөт. Koçku çür, çok da dursun hadi. Koçku, nasıl Allah Allah. Билишим боюнча бул чоң выносливость. Көрөш атканда күчтүү кол. Күчтүү дене тез ары. Koçku çürüyoruz. Видео тартсаңыз бул көрөсүң. Her bir getirgen vakti vardı. Her bir şu trenoka gelip 2 saat getirgen vakti var. Tekke getirbesten, birbirimizi aldabastan. Bizlere çok da gelip bazı söz verirsen gelgen 2 saat vakti vardıkça. O var, birbirimizi halkı etmesi de gelip birbirimize yardım vergince o yerden. Kaçmasdan, suğa çıkıp, töretke çıkıp testten, yakta parasız kalat. Güzel, düştü. Her bir getirgen vakit uzun nerede oluş gerek. Otur ağız. Çöpke, testten. Yeme başta otur ağız. Otur ağız. Dualga, stop. Teslim, dual style, duruyor. Turганса, уже 3 минут kaldı. Бундай видео кирсем YouTube жестокое обращение деп бандит салып бе? Башына да айтам ушуну. О, ФФ. Общая физическая подготовка. Пут, пресс, кол, джон.
Kol talganda but. But talganda press. Ишиде ошо токтоп калбай кыла бериш керек. Стали! Биринчиден дисциплина залда. Ушул жердечи дисциплина бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, бул жерде пара-пара кармап тургандарда, наракка кетип калып, беракка кетип калбастан. Келдиңер 2 саат ушул жерде тренировка болот. Саат 10га чейин, 10 жарым саат дагы наракка желание, по желанию өзүңөрдүн немеңермен кылган тренировканычы. Ошого четко бардыгыбыз биримдикте гана четко тренировка кылабыз да, себеби ар ким бирөөнүн бир жака неме болуп турганда жакшы тренировка не получается да у нас. Ошого бири-бирибизге жардам бергенче, бардыгыңарга. Анан дисциплинаны билесиңер, бул жактан же башта жан дегендерге да көргөнсүз. Бүгүн уборканы кылат. Сенби? Жок, койма. Ошо тренировка бүттү. Saat 10:00 болду. Тренировка бүттү. Балдар менен чогуу машыгып, жана тартканга дагы аракет кылдым. Машыгуу жөнүндө эмне демем, өзүмдүн көз карашым боюнча. Кардиону кылдык, кардио машыгуу, координацияга иштедик, үйрөндүк. Анын үстүнөн дагы форма келтирүүчү пресстерди качать эттик. Денени бышыкта турган өзүңөр көрүңөр кылдык. Ошо эң зарыл нерселерди кылдык. Анан буну кылганыбызда жакшы болду го дейм. Себеп болсо биздин жумушубуз жана эле угуп кеткенде калган баардык эле жумуш баардыгы окшош болуп күнүгө кете берет. Бир нерсени кайда кылып берсек адам денеси да формасынан кетет. Келип экстремальный нагрузка кылып, мына өтө ден соолукка Кудай кааласа жакшы нагрузка кылып кеттик го деп ойлойм. Бизди көргөнүзгө чоң рахмат, көңүл бурганыңызга. Колуңуздан келсе, келип машыккыла, жазылгыла. Залдар көп. Азыр. Суку, менин сальтанда бир таштап коелуң. Биздин братишкабыз. Жарайт. Силер менен ушуна таштап коюп, жакшы калгыла.